Umutoza mukuru wa Gor Mahia umunyabrazil Roberto Oliveira Goncalves do Carmo Robertinho watozaga ikipe ya Rayon Sports ntazatoza umukino wa CAF Confederation Cup uzahuza APR Football Club na Gor Mahia uteganyijwe kubera mu Rwanda tariki ya 28 Ugushyingo 2020. Robertinho ntazatoza umukino wa Gor Mahia izahuramo n'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF ryasohoye itangazo rimenyesha umutoza wa Gor Mahia Robertinho rivuga ko atazatoza umukino w'ijonjora ry'ibanze mu mikino ihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo CAF Champions League. Impamvu nyamukuru izatuma Robertinho adatoza uyu mukino nuko ibyangombwa lisansi afite bitamwemerera gutoza imikino yo ku rwego rwa Afurika. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF byasanze Robertinho adafite impamyabushobozi ya lisansi B yakuye iwabo muri Brazil, ariko ikaba inganya agaciro na lisansi C ya CAF, mu gihe kugira ngo utoze imikino yo ku rwego rwa Afurika ugomba kuba ufite lisansi A cyangwa B ya CAF. Ibisobanuye ko Robertinho atemerewe kuzatoza umukino uzahuza ikipe ya Gor Mahia asanzwe atoza na APR Football Club mu irushanwa rya CAF Confederation Cup. Uyu mugabo yatangiye gutoza muri 2002, yageze mu Rwanda muri Kamena 2018, ahabwa amasezerano y'amezi 6 muri Rayon Sports yongererwa mu Kuboza 2019. Yafashije Rayon Sports gukora amateka yo kugera muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup, agera muri kimwe cya kane cya Sekafa Kagame Cup yabereye muri Tanzania, atsindirwa ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro cya 2018 mbere yo kwegukana shampiyona y'umwaka w'imikino wa 2018-2019. Muri Nyakanga 2019 Robertinho yagarutse mu gutoza Rayon Sports, ariko atandukana nayo nyuma y'ibyumweru 3 gusa kubera kutubahiriza ibyo yayisabaga. Tariki ya 10 Ukwakira 2020 nibwo ubuyobozi bwa Gor Mahia bwemeje ko umutoza mushya wahawe akazi ari Oliveira Goncalves do Carmo Robertinho, imyaka 60, ufite ubunararibonye bwo gutoza muri Afurika kuva mu myaka 15 ishize. Robertinho yatoje muri Tunisia, Angola ndetse no mu Rwanda. Robertinho do Carmo Goncalves watoje ikipe ya Rayon Sports akayigeza muri kimwe cya kane cy'imikino nyafurika kugeza ubu ngubu, aho yari yiteguye ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, ariko bikaba birangiye uyu munyabigwi wakunzwe cyane aho hejuru ikipe ya Rayon Sports agaha abafana ibyishimo, agakora byinshi mu Rwanda, aho yari yitezwe cyane ko agiye gukora amateka nk'ayo yakoze ari muri Rayon Sports agasezerera ikipe ya APR Football Club. Ariko kugeza ubu ngubu bigaragaye ko uyu mukino atazawutoza, kandi abafana ba Gor Mahia bari bamwizeye ko azafasha ikipe. Bivuze ko ikipe igomba gushaka umutoza uzaba uri ku rwego, niba uwungirije we ari uzatoza ikipe akaba afite impamyabushobozi imwemera kuzatoza ikipe ya Gor Mahia, nabyo tuzagenda tubitegetse ikipe ya KSB kwishyura Mugabo Gabriel hafi miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda bitarenze mu minsi 45. Impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA byategetse ikipe ya KSB yo muri Kenya kwishyura myugariro w'umunyarwanda Mugabo Gabriel ibihumbi 18 by'amadolari, ahwanye hafi na miliyoni 18 bitarenze mu minsi 14 kubera kutubaha ibikubiye mu masezerano cyangwa igafatirwa ibihano bikomeye mu myaka 3. Mugabo Gabriel yatandukanye n'ikipe ya KSB yari amaze mu mwaka umwe, nyamara yarayasinyiye imyaka 2, byatumye umukinnyi yiyambaza urwego rushinzwe kurengera uburenganzira bw'abakinnyi muri FIFA kugira ngo arenganurwe. Nyuma yo gusuzuma ibibazo bya Mugabo Gabriel, ikipe ya KSB FIFA yategetse iyi kipe yo muri Kenya kwishyura uyu mukinnyi ibihumbi 18 by'amadolari, ahwanye na miliyoni hafi 18 z'amanyarwanda kubera kutubaha amasezerano basinyanye. FIFA yategetse ko KSB igomba kuba yishyuye aya mafaranga bitarenze mu minsi 45, bitaba ibyo igahagarikwa imyaka 3 itagura cyangwa ngo igurisha abakinnyi nyuma yo kutubaha amasezerano yagiranye na Mugabo Gabriel. Gabi uherutse gusinyira amasezerano y'imyaka 2 muri Sunrise y'Inyagatare. Mugabo Gabriel yakiniye amakipe atandukanye mu Rwanda arimo Mukura Victory Sport, aho Mukura Victory Sport yayivuyemo ashakwa n'ikipe ya Rayon Sports bikomeye, polisi kaza kumutwara, yayivuyemo yerekeza muri Rayon Sports yandikiyemo amateka, akomeza nyuma yo gutwarana nayo ibikombe bitandukanye, anayifasha kugera muri kimwe cya kane muri CAF Confederation Cup, ahava yerekeza muri KSB yo muri Kenya 2018, naho ntigeze ahatinda, yahise agaruka mu Rwanda muri Sunrise. Gabi Mugabo yatandukanye na KSB mu buryo butavuzweho rumwe, ahita abariga muri FIFA. Mugabo yafashije Rayon Sports kugera muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Mugabo ubwo yasinyiraga ikipe ya Sunrise kugeza ubu ngubu azakinira umwaka utaha. Gorilla FC yitegura kuzamuka mu giciro cya mbere, aho yatsinze kuri penalty 4-3 ikipe ya Etoile de l'Est yo mu karere mu ntara y'Iburasirazuba. Simba yashyize hanze imyambaro izakoresha mu marushanwa ya CAF Simba Sporting Club, ikipe
ihatse izindi mu cyiciro cya mbere muri Tanzania yakoze gahunda yo kwereka abafana abanyamakuru imyambaro iyi kipe izakoresha mu mwaka w'imikino 2020-2021 by'umwihariko amarushanwa ya CAF Confederation Cup. Mu minsi ishize nibwo impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yashyize ahabona amatariki azahura mu marushanwa nyafurika ahuza amakipe yabaye aya mbere wa Simba Sporting Club izatangirira isura Plateau United yo muri Nigeria. Nyuma yo gutombora Plateau United, Simba bakomeje imyiteguro, bakaba bageze ku mwiteguro y'uko bazaba baseruka bagaragara mu bahereye ku myenda bazajya bakoresha, baba ari mu rugo cyangwa basohotse. Imbere y'uko shampiyona ya 2020-2021 Simba Sporting Club yari yasohoye imyenda bazakoresha mu mwaka w'imikino, ahanini amarushanwa y'imbere mu gihugu ya Tanzania. Simba Sporting Club rero bakaba basohoye imyenda bazakoresha mu marushanwa CAF mu bikorwa cyitabiriwe na Mohamed Dewji Mo ny'ikipe afatanyije n'abo bakorana mu miyoborere y'iyi kipe ibitse igikombe cya shampiyona cya 2019-2020. Ali Salom umunyezamu wa gatatu wa Simba, myugariro Ibrahim Eme umwe mu bakinnyi bashya bari muri Simba Sporting Club, Hassan Dilonga mu mwambaro wa Simba Sporting Club izakoresha mu marushanwa, Bernard Moruso umukinnyi ukomeye Simba Sporting Club yakuye muri Young Africans, aho kugeza ubu ngubu abenshi batemeranywa n'imigurire y'uyu mukinnyi nyuma y'uko agaragaje ko atari ku rwego, aho ku mukino wahuje derby ya Yanga na Simba atigeze awugaragaramo. Abakinnyi bamurikiwe ihuriro ryabo ku mugaragaro, abakinnyi bagera ku 105 baturutse mu mihanda yose mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi nibwo bamurikiwe ihuriro ribahuza bose ku mugaragaro, ryitezweho kuzakemura ibibazo bahuraga nabyo. Mu bihugu byateye imbere muri siporo usanga haba amahuriro ahuza abakinnyi batandukanye ndetse n'abatoza, abafasha kwikemurira ibibazo bitandukanye bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi. Mu gihugu cy'u Rwanda naho iri huriro rimaze umwaka rishinzwe, ariko rikaba ryari ritaramurikirwa abantu bose, ryashyizwe ariko abakinnyi bakina imikino itandukanye ikinirwa mu Rwanda. Kuri uyu wa kane nibwo abakinnyi bamurikiwe iri huriro ku mugaragaro ndetse banerekwa ababahagarariye, bafatanya gushaka ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo mu mwuga wabo. Ni igikorwa cyabereye ku Kimironko muri Olympic Hotel, kikitabirwa n'abakinnyi ndetse n'abatoza. Abatlete bagera ku 105 baturutse mu mashyirahamwe 25 ya hano imbere mu gihugu, hakabamo 16 ba Olympics, abigeze gukina amarushanwa ya Olympic mu myaka itandukanye, bamwe bakanegukana imidari itandukanye. Igikorwa kandi cyari cyitabiriwe na Ambasaderi w'Ubudage mu Rwanda, umuyobozi wa komite nyobozi Olympique mu Rwanda, Ambasaderi Munyabagisha Valens n'abandi batandukanye bakora muri CNOL. Amashyirahamwe atandukanye yahawe ibikoresho byo gufasha kwirinda ikwirakwizwa y'icyorezo COVID-19, yaba umuti wo gukaraba n'agapima umuriro, kugira ngo batangire bitegure neza gusubukura imikino. Muri uyu muhango kandi hashimwe abigeze kwitabira amarushanwa ya Olympians, bari bayobowe n'umunyamabanga wa CNOL Sharangabo Alex, Niyonshuti Adrien n'abandi batandukanye. Ababonye itike yo kuzajya mu mikino Olympique Tokyo nabo babwiwe ubufasha bw'amafaranga bagenewe yo kuzabafasha kuzagira imyiteguro myiza. Abo ni Muhitira Felicien na Hakizimana John bazasiganwa ku maguru, Ntagengwa Olivier na Akumuntu Kavaro Patrick bakina volleyball yo ku mucanga, Gatsinzi Venuste na Habintwari Fils nabo bakina volleyball yo ku mucanga. Muri uyu muhango kandi hashimiye abakinnyi bane b'ikipe y'igihugu y'umukino wo gusiganwa ku magare yegukanywe imidari ya bronze muri All African Games wabereye muri Maroc muri 2019. Abakinnyi ni Aleluya Joseph, Munyaneza Didier, Mugisha Moise na Nzafashwa nayo Jean Claude. Abo bose bashimiwe ku bwitange bakoze no guhesha igihugu kugaragara neza. Imikino ya gishuti Bugesera yatsindiwe i Kigali Mukura, itsindirwa i Bugesera, Marine itsindwa na Musanze. Harabura ibyumweru 2 ngo shampiyona y'icyiciro cya mbere itangire, ari nayo mpamvu amakipe menshi akomeje kwitegura agakina imikino ya gishuti. Kuri uyu wa kane tariki 19 Ugushyingo 2020 habaye imikino igera kuri 3 yabereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ikipe ya Bugesera irakiriwe na APR, yatsinzwe ibitego 3-0. Ibitego byatsinzwe na Bizimana Yannick atsinze ibitego 2 ndetse na Dani Usengimana watsinze igitego kimwe kibi cya gatatu kuri penalty. Undi mukino wahuzaga ikipe ya Gasogi United yari yakira ikipe ya Mukura Victory Sport kuri stade ya Bugesera. Umukino warangiye Gasogi United itsinze igitego kimwe ku busa bwa Mukura Victory Sport. Igitego cyatsinzwe na Iradukunda Bertrand wahoze akinira ikipe ya Mukura Victory Sport kuri stade Ubworoherane. Haberaga umukino wa gatatu wahuzaga ikipe ya Musanze yari yakira ikipe ya Marine. Umukino urangira ari ibitego 4 bya Musanze ku bitego 3 bya Marine. Musanze yatsindiwe na Samson Iroken watsinze ibitego 2, Musa Al Sova ndetse na Muhire Anicet Gasogo, mu gihe ikipe ya Marine yatsindiwe na Mugenzi Bienvenue watsinze ibitego 2 ndetse na Ishimwe Fisto.